Wengenza kwetha-ke nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ngona kule channel qinisekisa ucindezela usubscribe uzokwazi uthola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Udaba olutrendayo ey'nkundleni zokuxhumana ezokuhlaselwa-ke kohlelo noma-ke kwabohlelo sizokuthola-ke izolo ebusuku. Uhlasele kuxolani uKhumalo nethimba lakhe izolo ebusuku ngesikhathi beyobopha okufika odayisa izidakamizwa kwindawo-ke yobumnandi eCoco Lodge noma-ke Coco Lodge eRustenburg. Bavinjwa-ke noma-ke bavinjwa ukumbopha. Kuthiwa-ke bajikijelwe ngamabhodlela ngesikhathi-ke bethelekela kuleya ndawo ibumnandi befuna umnikazi wawo ngesikhathi bezama ukumbopha. Wafihlwa-ke wayiswa kwenye indawo kwanemizamo-ke yokubathumba bakhiyelwa noma-ke bakhiyelwa phakathi-ke bonke phakathi ngenhlahla konogada bohlelo-ke imoja lapha bakwazile-ke ukungenelela wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi-ke ey'nkundleni zokuxhumana baphawule kanje wey'ngane zakwethu. Kuthiwa-ke omunye-ke uthi-ke ayivalwe noma-ke leyo night club ingabe-ke noma kungabe isasebenza ngoba-ke kucacile ukuthi sesingaphansi kwabo labantu-ke ngoba bayazi ukuthi benza into abangeke-ke bayenze ezweni labo noma-ke ezweni lapho-ke kahle kahle badelela-ke uhulumeni wala eSouth Africa, badelela-ke amaphoyisa akhona, badelela-ke nabahlali bakhona. So umphakathi awuvele-ke uyivale leyo club nje straight. Nangomunye uthi Jehova isigila ngoba zifuna-ke ukwadayisa ngenkani. Inkosi-ke iba noxolani nethimba lakhe ubavikele-ke noma-ke kwababe baqhubeke nokuhle-ke abakwenzayo basize-ke izwe lethu kule corruption. Wey'ngane zakwethu mina-ke ngumsizi umfana phansi eshozini ngomhlaba yalingana ofisa ukuthi ngizwe umbono wakho ngalesi gameko-ke sithe senzeka wey'ngane zakwethu. Mina sengiphuma kanje.